Mentakasi balang kakat Praterik Urisau, kinong elam jong kakasi Jaintia Farmers Association, kilahir syakashnong maulendep ban ajeng hikai ya kinong rep hakate katang. Ya kate kalumpung ajeng hikai la penlong dake KJFA maulendep circle hak abale donlang nar uba di teula assistant director uba John Carr vice president ka KJFA ba Philip Marwin bat kiwi kinong trei bat katanat jong ka agriculture ka horticulture bat ki pait ba nong rep. Kijai kai ba kongsan ba kinong rep kila yo ha ketegesngi kilong halo kumno ban rep ya kijur bat ban yada naki knyang ki ba penjot nang tala aji kai ru ha ka baide bat karu kom pendun kam ya kidawai sbo bat kiwe to kene seng na komenta kinong rep jong kali kecil jentia ni klam kitri ya ta garo marga garo ka khamjai nangi Tendra isim tang ya kasih janji. Katkum ke bawah kat cingla jengi. Jongkan dia keseng. To kedia. La seng ya kat dia keseng. Ha kasau tarik jong kumuni ubnai. Oktober arajar khasa. Ba la register ya kat dia keseng. Ha kasnem arajar katsan ka apa atritung pada Jun. Tiki kam ki bangalade dakane kaseng nak bentai kinorep kalong bala penong ki training nam ta kinorep abun tri cakap. Abun tri isnong. Tinggal penong ye ki training hagi jaka bakar isnong bakar. Bat ki ju ya training berbor bat ke office jom ke horticulture bat jong ke office agriculture, water resources, animal husbandry, bat kuih. Di office nama yang mentoi lang kinora, penyo jike. Ila perlong ru ke training hak kerang bikin am cetai sa, ca kam cetai sa dan nama maram kam cetai sa, come on. Sedingling jong ka mau kan ru blok. Scheme branch launch thamai menta bat kan kut no ban register hapo lai photoli menta benar kata kade ka scheme Meghalaya polyhouse scheme ka polyhouse kade ka tu bagi ong ka yeng plastik ko mabikren baru buan ne ka kantin jong ki than chani ba chwe ri ong bali ka yeng plastik ko balong ban thung chor kade ka Meghalaya polyhouse scheme kebelang suloi Chief Minister menta kadai CM Elevate ti amde tang jong horticulture kadon ru jong ke basin scheme kadon ru ke scheme jong veterinary ti kadon ru ke scheme jong ke sports ti nama ni naman na po horticulture sector in penting ye pi kadon gani ke scheme mengikut ke Meghalaya polyhouse scheme ti kani amde ba pin one office jongi pihak ban register online ni gani pihak penilai online. Di pilih website kata kalau pilih cabut ni EFC kemudian blog, lain pilih di Common Services Center dan sebuah cyber. Di hangta pilih pada satu portal CM Elevate, nang tu kita sebenarnya belum jadi baru kan kita skim berpilih bansil. Di kata skim ke badan kam ikut islah golong ba, pidan kam ban penai ikut Xerox yang pi ke Aadhaar kemudian kam ke Epic ke jingthon nu rong ba snong berarti nak tak snong nang ta pada ikut dulir jaka di le village web cyber ini CEFC CSC pilih bitang di portal CM Elevate di hangta bin siru kita skim ter gidan jangka pitendri ko mong gidan jang ni horti badan nang ta ban jang kini besin gidan di kani ka skim kamut ba kadai ka bayo kadai ka sitting door ya ka scheme jong mi ka polyhouse scheme kadai 50% subsidy kamut ka subsidy 100% ba ay sarkar 90% kadai ka loan ban 80% kadai ka beneficiary share kamut ba 80% ba kadai ka jing contribution ni ka jing senyang no nong rep ile ni nong tu nong yo yung beneficiaries te ka scheme ko 100% kadai ka subsidy 90% kadai ka loan but 40% kadai ka contribution na di nong rep ti ngapenta ni nomor beli ba kani ka scheme ro kala kham nong kerti ban register hi
dan kam ban le hapok kalai putri mentau benai kan mau ida mah hapok kalai putri mentau benai pihak ban register babin awil ni ke scheme Meghalaya Poly House scheme kan ni pis phang ini ki jan juhur ki baya bahai ni ke district jong ni nongkong ukaron baru beans perngom hadi nang tu motor u dhania ba niu kubi uni ukaron ude uba kinong rap sini ka than kitung ba ina ni training kadai kaba pinyo jing tip sedang nang ni sakman to uni ude variety bengi khot ba kurada ni US agri seeds kini di treat name ni IP nama ki scientific name jong ki don la ka jong te scientific name ngim de banyak keren hang ni in IP di ka treat name khadang de philet hayawa hatru pitik ino kerteng hagani ka thag jong ni kaba kini kinong rep kisam jing ba long ki ka challenges ki haba thung ino karot kadon arjan kawai kalong bengi khot uni ukarot fly lani uni baru effects kini arteli gide gijat khjang ki ba punjulor bha yo new kajor ti uni kajor haba phi thung uru udan gat kajing pang sofrot bat ka baar kolong ba uni kajor hapor ba phibu leni storage mud haja ka ba phibu tabling ngai phi kata kemud ba teng ukajor kumba umat kini nongrap sini ka than golong ba haba thung ukajor ka bokongsan ka gade ga basuk bantung kabasuk bantung ngamut banong ba lada phila ban follow gitu ki management practices ma taba ka challenges nong IP ka ba yo nong rap se kendu bangi la mat ha office mangapor gi nong rap ban kendu ini ba ki mat ni usofrot uta de jingpang sofrot ude utu long kumbayap tram ngum tu de long kumbayap tram ni jingthung ka jo dakting ka silong ngum kumbayap tram te kiti ki khenja thabali kide hadin bagi kapeleng katu kapeleng kapelong niki kenyang yang long begitu ki kenyang pada ki ba musla itu gede jingge bagi nong rep si kendu ba mo ti kani jing pang yak tram teng amde tang hujing thung ubodan hakper wat haja kabur min khat ka storage haja kabu de gini ki gi ba ki nong rep si kendu ba kidon gi dawai katu kani penengal yang office ni yo ti kita wai pada kidon hadi nang tu pada phila ban le daladi hiru kata kolong ba ya kini ki kani ka rukom khle dawai pitip kadi ka dumas la kadi ka ba don kam ba ka balong ka dawai ba haba khle ka dumas la long kani ka dumas la pipedam ya ka simit ta katu ka ba kala khlain ba katu kala long dawai te da katu pikhle mulu mala bat ko ka bomut bala de phiyo sibilor sispa ml uni dumas la pikhle na san pho ml kani ka ta katu ka dumas la ro de dawai ba handi gi jai dawai ki bo na office jongi tamut kita gi jai dawai long kum kini gi jai dawai kum ga sel kron gi ta kita kamut ki dawai de ba yo na office jongi hendai ka ba haliang nagaliang nyong pi kum nong re ba hak per riru pundon kam daga ni ka dumas la to upharnga bru kini ki jajing thung new jajing thung ru ba kinong re bru ki thung bha sini gi than jongi ti kabonong kong ka gidi-gita hi jing ya bi kendu kinong re de hi ki khenyang bat ha gi jingpang ma ti ka ku khenyang ubonong kong u se yo bha ki se yekon kendu jing ya bha kinong re bi khot uni u kenja phit khenyang barit hakisla long hakisla jong uni upharngop an don gini ki kenyang ibarit kini ki kenyang ibarit tapi tuat kum tu megisla masun tuat kum tu pi thu de ki kenyang ibarit utu de mi khat u efes uta de u jai kenyang bakam penjulor ha yo u pharngop ti udon suwe u jingpang jong ni uta de u ni khat ulong tu u beatles ulong u kenyang u bahe tu baba mi kisla umlong umdi phabali tangtong bit khanyang ubah he kan ni ti uta pade ukhlain ha ban penjulo ni kisla kalau penjulo ni kisla suki utu ku jingthung jong phi he utu udai ujat jingpang
uba kani gini yang jingpang em tiba mi usla kan tu jelop lo jelop usla tu jelop usla ta kambut unam he ba ujing thum ta kata ro de gawe bagi nong rep hima jinge ba la dom he ba nu jing thum kambut ka jingmi ro ka duna ta ka jingmi ka duna ka khata e ga jing yo jong nong rep ke i ka ju ka dawai ka pi pendan kam ka jor ka ju ka dawai phila ban pendan kam yo ni phar ngabro namar beli kini ki jingpang kini ki kita ki phit jingpang ki bawan penjulo ni kani dumasla noi phi ketar ko ding ton kam hala da phi pendan kam mika kap tu bel apatai mene peden mi dumasla hasimi te to bade kalong dawai ba te sendret habisla te gitu yap isla ba yap ni jingpang